against gang rape and brutal killing of Phusam Wasila gi Maikaida gi Manipur Miyam Amadi Mari Lainabo Authority gi Maikaida Kaigumbo Phong Kara Thamjari Aukiba Tang Anida Mihat Thina Happy Krabi Phusam Wasila gi Mihat Aduga Mari Lainana Ngarang Tang Mari Thamapan 2020 da Bengun Lokokta Leiba Community Hall da Miyam gi Achoba meeting ama Pangthoktuna JSC against gang rape and brutal killing of Phusam Wasila Myang Imphal Bengun bu hena mapangal kanba JSC ama oinaba gi damak expansion tawgre loinana expansion tawgraba JSC asina Manipur Lengakta makha gi demand sing asi thabak to onthok pinaba pungning chingsinjari ahan ba dimanda Phusam Wasila gi misiga mari leinana maral leiba mi khudingmak fast track court ta Oil Viduna Atenba Matamda, Dandi Pigadavani, Anisuba, Demanda, Nupi Singda, Otpi Neviva, Gang Rape, Amadi, Tamchinba Mihat Singh, Asidagi, Naktok Nabagitambak, Manipur Langakna, Akanba Ek Ama, Pagadavani, Ahum Suba, Demanda, Wasila Mihata, main accused, Oriba, Mazakhan Gi, Mama, Mapa, Amadi, Mari Lainava, Kudingmak, Pung Kun Marigi Manungda, arrest Auduna, Matik Chava, Cherak Pigadavani, Mari Suba Demanda, Postmortem Taubada, video coverage, Taubaga Loinana, JSC, Mihot Jauna, Taugadavani, Manga Suba Demanda, Mihat Pasing Dandi, Pidri Fauba, Asiba, Chang, Laudava, Loinana, Taruk Suba Demanda, Karigumba, Misi, Asiga, Mari Lainava Singh, Atubada, Dandi Pidravadi, JSC na CSO Singa Loinana Akanba Khongjang Junction Nabagidama Sem Saduna Lay.